Kinyamerere nkwinjize mu mirwano yabaye kuri uyu munsi guhera mu gitondo ku isaha ya 11 z'igitondo haramukiye imirwano mu bice bitandukanye byaba mu bice bya Uvira mu bindi bice byose mu kibaya cya Ruzizi hanga hose imirwano yari komeye cyane. Ingabo rero zihuriro rya leta ya Kinshasa kuri wa kabiri zaramutse zisuka ibitero bikomeye cyane by'imbunda ziremereye cyane mu kibaya cya Ruzizi. Aha rero bigatuma hari imirwano yabereye mu bice bitandukanye bya hano ndetse rwose wabonaga yuko ari imbunda zikomeye cyane zakoze. Kuri ubu rero M23 ntigeze ibasubiza kuko barasaga ariko uyobo ikaboherezamo amabombe ya drone. M23 yabakoresheje drone igende basukamo utudrone. Kuri ubu rero biravuga yuko abasirikare ba FARDC ndetse n'abacanshuro bamaze kwashirira ari benshi kuko imirwano yakomeje kuba yisukiranya mu buryo bukomeye cyane. Amakuru rero y'ibitero twayamenye kubera amakuru ravuga yuko ibitero byagabwe ku muhanda munini cyane uhuza umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Uvira, no muhanda wa gatanu cyangwa se cyo bita route nationale 5 mu gace ka Kabunambo. Ahangaha rero nkuko amakuru genda abivuga avuga ati intambara muri rusange yashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se yashojwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa igeze ku rundi rwego ruhanitse cyane ku muhanda wa route nationale 5 mu kibaya cya Ruzizi kuva saa 12:40 za mu gitondo cyase saa 11 hafi aho ngaho nibwo ingabo z'iryo huriro zagabye ibitero ziza kurasa cyane hakoreshejwe imbunda nini cyane. Rero kandi ngo barashe ahantu hatuwe n'abaturage. Amakuru aravuga yuko ibi bitero byaje guteza impfu ndetse rwose n'ibintu bikangirika, ndavuga impfu z'abasivile, bituma abaturage benshi bahunga bava mu byabo. Urabona ko abaturage bakomeje guhunga ari benshi cyane. Usibye rero mu kibaya cya Ruzizi M23 ivuga yuko ngo intambara zakomeje kuba nyinshi cyane cyangwa se ibitero byakomeje kuba ari byinshi cyane mu duce twa Bidegu, Mikenke ndetse rwose no mu nkengero zaho muri Minembwe. Rero imirwano nuko yari imeze kuri uyu munsi ndetse no mu bice bya Warikare. M23 ikomeje gushyirayo abasirikare benshi cyane ku buryo yiteguye urugamba mu buryo bukomeye cyane. Rero aho ni mu bice bya Kibati. Mu bice bya Kibati M23 ikomeje gushyirayo abasirikare igira ngo irebe yuko yakwitegura urugamba bari gukomeza babasukaho. Ubwo rero si muri Kibati gusa ndetse no muri Kasheberi aho hose M23 rukongera y'abasirikare benshi cyane. Hanyuma biravuga yuko M23 yaba yigaruriye Mitamba ndetse na Kirungu rero Mitamba aho bayifashe ku munsi w'ejo, Kirungu bayifashe kuri uyu munsi. Ubwo rero M23 ikomeje gufata ibice ibyigwizaho. Imirwano kuri uyu munsi yakwiriye mu bice bitandukanye, ibice bya Kiriba, Kasambula ndetse na Runingu aho hose, ndetse rwose urumva ko hano Runingu ndetse na Sange birasa nk'ibyegereye umujyi wa Uvira rero biravuga yuko amabombe yakomeje kugwa muri uyu mujyi kubera imirwano yakomeje kuba mu nkengero z'uyu mujyi. Biravuga yuko ngo amabombe yahaguye ari menshi cyane. Rero bigaragaza yuko M23 ikwiye kwirwanaho kugira ngo itagomeza kugabwaho ibitero muri ubwo buryo. Nguko uko imirwano kuri uyu munsi yagenze, ni imirwano itari yoroshye cyane, ni imirwano nakubwira yuko ngo yari ikomeye cyane. Gusa nanone kandi M23 kuri uyu munsi yafashe agace ka Maremo rero na agace kare kamaze iminsi kigaruriwe n'ingabo za Kinshasa. Rero na agace kari hagati ya Kalembe ndetse na Mpeti. Aha ni muri axe ya Pinga muri Masisi. Rero ahangaha M23 uyongeye kuba yahigarurira. Rero M23 yigaruriye ibi bice nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Kinshasa
barimo Wazalendo ndetse na FARDC n'abandi bafatanyabikorwa babo bagenda babafasha muri iyi ntambara ikomeye cyane bashowemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nguko rero uko imirwano yagenze kuri uyu munsi rero nibwo kandi aho ngaho nakubwiraga muri Bidegu ndetse na Mikenke drone zabaye drone kuri uyu munsi. Drone zaharamukiye gusa izi drone AFC 23 kwiriye kuba yazirinda rwose igashyira ikirere rwose kakibana, kuko aha hantu muri Minembwe hamaze kuba isibaniro rya drone kandi ni drone zica ubuzima bw'abaturage. Hanyuma rero nkuzane ishusho y'uyu munsi wose, ni ishusho y'umunsi wose. Biravuga yuko leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Rwanda bagiye kongera nanone mu biganiro kuganira i Washington. Ni intumwa rero z'ibihugu byombi bazagera imbere ya Donald Trump bongere bagire ibyo baganiraho, maze bavuga bati ni gute amasezerano ya Washington twayashyira mu bikorwa mu buryo burambye. Rero Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yatangaje ko ngo hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda ndetse na DRC hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba bizabera i Washington DC. Ni ibiganiro bibaye mu gihe hakomeje umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndetse no mu karere rwose intambara zikomeje kuba nini cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za DRC rero imitwe yitwaje intwaro bafatanyije baherutse kugaba ibitero bikomeye cyane hariya muri Rubaya bihitana Liyetona Koloneli Wiringoma, ndetse kandi nibyo bagabye hano mu mujyi wa Goma. Ibitero bya drone byahitanye umufaransa kazi wakoraga muri UNICEF. Rero n'ibindi bitero bikomeje kuba ku butaka, ibitero bakomeje kugabana none. Urabyibuka ibitero bakoze ku munsi w'ejo washize, aba FDL ndetse na Wazalendo baje kwiba mu mujyi wa Goma, aho hose baje kureba ko basahura. Ibyo ni ibitero bikomeje kuba byagabwa aho AFC 23 iyobora. Amakuru rero avuga ko abayobozi bakuru bo mu nzego z'u Rwanda ndetse n'iza DRC ngo bagomba guhurira i Washington muri iki cyumweru mu kubiganiro biyobowe n'ishami ry'umubanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe yabwiye ibitangazamakuru byo muri iki gihugu cy'u Rwanda abiyemerera ati yewe rwose mu by'ukuri ati hari delegation iri Washington kubera iyo mpamvu y'ibiganiro. Rero n'ubwa mbere iri tsinda ry'impande zombi bigiye kuganira inyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington, ndetse rwose kandi aya masezerano ya Washington yatumye u Rwanda rufatirwa n'ibihano. Ubwo rero ibihano byafatiwe urwego rwa igisirikare ndetse n'abasirikare bakuru b'u Rwanda muri RDF bafatiwe ibihano ni 4. Ubwo rero u Rwanda rwakunze kuvuga yuko ibyo bihano nta kintu bimaze ndetse kandi bibogamye. Rero ibitangazamakuru byatangaje yuko ngo bategerejwe muri ibi biganiro, harimo abategerejwe muri ibi biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mulo de Lorenzo, ndetse na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire ya gisirikare cy'u Rwanda, ashinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Aba bombi rero nibo bazajya kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose ubundi bakagira ibyo bongera kwemeranyaho mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Biravuga ko rero uruhande rwa DRC ibiganiro ngo bigomba kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi Patrick Lubeya. Abo nibo bazitabira ibi biganiro. Hanyuma rero nuko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo ruvuga yuko ngo ruzashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje, ndetse kandi rugasaba yuko na leta ya Kinshasa yashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, harimo gusenya umutwe wa FDL ndetse u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi.
rero nuko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhagaze. Amakuru nayo ngayo, imirwano mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ntago byoroshye, hose hari imirwano. Kuri ubu ngubu rero haravugwa yuko noneho intambara igiye gusa nk'ihindura isura, igiye kuba nshyashya kubera yuko AFC 23 iri kugabwaho ibitero byinshi cyane, kandi ubona yuko imeze nkayo itemerewe kuba yafata ibindi bice. Niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane, wakoze igikorwa cyiza cyane. Hanyuma rero rwose sinabura rwose kukubwira nti ugire umunsi mwiza cyangwa se ugire ijoro ryiza bitewe n'amasaha urebeye kino kiganiro.